Kita kan udah lama nih nggak ketemu. Iya. Sekarang gua mau ngetes ilmu lu. Nantangin gue bekai lo. Bukan nantangin berkelahi. Kalau masalah berkelahi mah gua udah pasti kalah sama lu. Iya. Ini gua mau nantangin pantun sama lu. Lu masih mampu nggak ngelawan gua? Nantangin pantun. Iya. Lu boleh buktiin, Bro. Nih, lu dengerin. Coba. Emang enak si nangkalanda. Lebih enak si buah duren. Berapa banyak lelaki yang jadi duda, cuma gua yang paling keren. Bener-bener masih ada juga. Lah, Baik. ya. Berapa banyak si buah duren yang paling enak si duren montong? Laga lu doang yang keren. Nah muka lu kayak Mali Tongtong. Bro, kalau makan duren montong, bijinya taruh di bakul. Lah gua lu kata kayak Mali Tongtong, tampang lu kayak tukul. Wah, wah, wah. Mang Tukul, Mas Tukul nih saudaranya ya. Wah. Aduh. Bay. Ya. Begini, Bay. Kalau biji duren taruh di bakul, mending direbus, dicampurin gula pasir. Maksudnya? Biar kata muka gua mirip Mas Tukul. Banyak perawan sama janda pada naksir. Bro, kalau beli gula pasir, belinya di Cimone. Coba. Gua tahu banyak yang naksir, cuman nenek-nenek. Waduh, bener-bener agak mau ngalah, Ki. Oh, iya gua kalah.